Assalamu alaikum, bugün Kırmızıgalının 1083 konu studiyada sizlerni men Şevket Amatulаев selamlayım ve böyle bir malumatlarla tanış etmege hazırmız. Kiyev'de Евровидение bir o'tkirilajektir. Мы в абсолютно Plan boyunca profesyonel şekilde Ukraynada Евровидение keçiriluvine hazırlanamız. Ilmi Umerov advokatsız kaldı. Polozov'ni işgalchiler mahkemesi şahit sıfatında kaldırdı. Bu binada adalet yok. İstanbul'da daha bir Kırım Tatar derneği açıldı. Türkiye'deki dernekler içerisinde en fazla üyeye sahip olacak dernek belki de bu dernek. Advokat Nikolay Polozov işgalchiler tarafından separatizm de qabatlangan meclis reisinin muavini Ilmi Umerovni mahkemede qorchalab olamayacak. Kırım'ın yukarı Rus mahkemesi Ilmi Umerov'ның işi boyunca Polozov şahit olarak celp etilmesi kararına değişmesiz kaldırdı. Advokat endi şahit sıfatına geçti. Qorchalajı Rusiyanın yukarı mahkemesine şikayet hazırlay. Birinchidan bizda inson haqlari bo'yicha Avropa mahkamasiga murojaat etmek uchun sebep paydo bo'ldi. Bunda inson haqlari bo'yicha Avropa konvensiyasi va esa servislikning buzuluvi ochiq aydin ko'rinadi. Ikkinchidan biz Rossiya qonununa ko'ra de itiroz bildirajakmiz. Menimcha bu ishning natijasiga ta'sir etajak, chunki bu siyosiy samarash. Bu ta'bir kerak bizim toprog'imizga kelgan davlatda haqsizlik er shaydan ustun bo'lganini tasdiqlaydi. Полный правовой беспредел. Ukrayna jurnalisti Roman Suchenkoni Lefortovo sizosunda kaldırdılar. Rusya mahkemesi o hapiste kaldıruvuna karşı berilgen şikayetini kanatlendirmedi. Roman Ukrayn Forum'nun Parij'deki mahsus muhbiri oldu. Onu geçken sene Moskvada sentyabrının 30'ında tutkan ediler. Rusya FSB'si Suchenkoni Ukrayn istihbaratçısı dep tanıp ona karşı cinayi iş açtı. Jurnalist Roman Suchenko hapsga alınmasdan 6 yıl devamında Parij'de Ukrayn Forum'dan muhbiri olup çalıştı. Buna göre Rusya mahkemesi adaletli olganını göstermek için taqiqat bu işni çözmege istegenini göstermek için mahkeme hapiste tutulunu diğer usulga deniştirebileydi. Ukraynada komur biti, ato veteranları ve bazı bir deputatlar memleketinin şarkanda işgal olungan territoriyalarının qamachawını başlagan son Ukrayn isetüf stansiyalarına antratsit komuru ketirilmey kaldı. Energetikler bildirgenine göre Ukraynada 40 günlük komur kalgan. Energetika ve komur sanayi nazirligi fevkalade vaziyet körsetiluvini teklif etti. Bu rejim körsetilse Ukraynanın 7 vilayetinde ışık söndürülleri başlanacaktır. Киев, Чернигов, Харьков, Краматорск ve diğer şehirlerde problemalar başlanabilir. Anda ışıktan gayrı yakarlık da işlep çıkarılı. Nazirlik energetik sahasında fevkalade vaziyeti körsetiluvini teklif edecek. Fevkalade vaziyeti ular aytqani gibi qorqunchli degil, chunki o ışık söndürülüvini ketirmez. Fevkalade vaziyetni antratsit ko'mirida çalışkan stansiya kuchini eksiltmek için yaparlar. Bizde çok olgan G markada çalışkan stansiyalarning kuchini arttırabilirler. ДНР jenkeberleri fevralının 9'undan körsetilejek olgan ateş toxtatıluvının bağlı anlaşmаны riayet etmey. Ato ştabı bergen malumatga göre jenkeberler oylege kadar 18 kere ateş açkanlar. Ukrayn harbiylerinin pozisiyalarına ağır silah ve granatomet vasıtasından hücum etilgen. Настоящее время muhbirleri dava barışık usulnen çözülecek mi kıbı sualinen Donetsk sakinleri arasında sorav geçirdi. İlk evvela Kiev DNR'nen anlaşmak gerek. Rusya dava tarafı olmay bunu Minsk'ta imzalangan vesikalar tasdiqlay. Mında Rusya'nın büyük emniyeti var. DNR ve LNR'ge göre pek büyüktür. İki müstakil devleti çözmek gerek. Biz üçüncü taraf olamız. Ateş toxtatılığı boyunca anlaşmak gerek, lakin şartlarını öğrenmek gerektir. Olar pek mühimdir. Çünkü Ukrayna şimdi teklif etken şartları kabul etilmez. Bizim şartlar becerilmek gerektir.
Обязательно надо договориться. Мұтлақ аңлашмақ керек. Минск аңлашмасы бізде чалышмай. Анда батька Лукашенко бір шей айта, Русия башқа шей, Украина да башқа шей айта. Біздерні 2014 сенесі алмалар запт етсе, да яқшы олар еді. Қан токыл мемесі үшін аңлашмақ керек. Обязательно договариваться. Чтобы не было кровопролития. Киевде Евровидение ебір өткерілежектір. Украина баш назирі Владимир Гройсман білдіргенне көре, халқара турқы ярышы өткерілмесіне ечбір мания жоқтыр. Бүгін билетлер сатылмасы башланған фиаты 8-ден 500 евро живарында. Түневін ақшам Евровидение азырлықларымен оғрашқан тақым, мойым қарарлар алынған вақыт олар ачық айдын олмағаны үшін фалиетіні тоқтатты. Акиметте білдіргенлеріне көре тақым кеткені конкурс кечірлігіне кедер етмейнжек екен. Біз план бойынша Евровидение өткерілуіне азырлық көреміз. Да бір керек қайдетем. План бойынша профессионал шекілде Украинада Евровидение кечірілуіне азырланамыз. Бір күнде евленме имканы Украина адлие назірлігі кечкен сене кірсеткен программасы бұл сене пек популяр олды. Яңы қызметнен 5000 чип файдалана білді. Бұл күнден башлап Киевдегі Олимпийский спорт комплексінде де бұл қызметнен файдаланмақ мүмкін. Тантанылы мерасимны президент ложасында кечерелер. Ишғал олынған Қырымда ешағанлар бұл қызметнен құланып олажақлармы? Бізді мұхберлеріміз огренді. Ел чырпмақ мүмкін. Олимпийский спорт комплексінің президент ложасында сонки азырлықлар өткерілі. Мында бір ай беклеместен бір күнде евленмеге істеген уччыфт беклейлер. Кристина Весултан Донецкте танышқанлар. Мұнасебетлері башланғанына бір ел олған. Біз бір ел евелсі таныштық ве бүкін қатырамызда қалмасыны істейік. Евленмек қарарыны 2 апта евелсі қабыл еттік. ЗАГСта есе язылмақ үшін ер yok еді. Оның үшін Булейхаға мұражат еттік. Бір-біріне разылық беріп, атсыз пармақларына юзік тақып, шеадетнамеге имзаларына атқан сон, яшлар бір-біріні қайырлай. Тебриклерге адлие назирде қошыла. Бір күн девамында евленме лейхасы Украина шарқындаки жебе регионларында чалышы башлады. Шымды бойле меркезлерінің сайысы 20-ге етті. Тек Киевте уч меркез чалышмақта. Аджеле шекілде Херсонда да евленмек мүмкін. Ишғал олынған Қырымда яда ишғал олынған Донецк ве Луганск вилаетлерінде яшаған Украина ватандашлары бұл сервисні құланып, Украин шеадетнамесін ала білелер. Булейха іште бұл себептен башланған еді. Адлие назірлігінде білдіргенлеріне көре парламент оларының тешебісіне қол тұтса, Булейха ер-ерде чалыша жақтыр. Раз, два, три! Роман Спиридонов, Асан Эминов, Заман, АТР. Романия парламенті қабаржылықнен күрешів бойынша референдум кечірілуіні таздықлады. Бөле тешебісінен Романия президенті Клаус Йоганес мемлекетте бір айдан зияде девам еткен наразылық акцияларындан сон шықты. Митинглер акимет қалажақларға низбетен месулетлікні ексілткен сон башлады. Романияда кечкен Майдан Авропа бірлігінің демократик қиметлері үшін күреші. Бұнда Авропа бірлігі оларға ярдым көстермеге чағыралар. Адет үзре Романия Авропа бірлігінің бір кенарында болуна, ләкин база вақытларда мисал үшін шымды олғаны кеби біз меркезде болунамыз. Менімже бұл инсанларына Авропа бірлігінің қиметлері бірлештіре. Ве менімже бұл башқалар, яғни құмшыларымыз үшін күчлі йолланмадыр. Авропа бірлігі бізге бұл мәселеде ярдым етмесіні істейміз. Чүнки парламентіміз ве үкімет біздің менфаатларымызны темсил еткенini дуймаймыз. Біздің векиллеріміз қалмады. Егерде Авропа бірлігі бізге ярдым етмеге істесе де, о читте туры бізге бұл мәселеде ярдым етмеге ашықмай. Ләкин бұл девлетте бұларны біз өзіміз чызып оламаймыз. Бұтын Авропа бірлігінде мен иллері кеткен девлетлеріні, инфраструктура хастаханелеріні көрдім. Мен айнысыны өз девлетімде көрмеге істейм. 10 жылдан сон дегіл шым hospitals. I want those things in my country. Not in 10 years.
Suriya hükümeti Aleppo için cenkte yasak etilgen kimyevi silah kullangan. Bu haqda hukuk korçalayıcı Human Watch Right teşkilatı bildirmekte. Bu neticeler şahatlardan alıngan izahat, foto ve video deliller esasında çıkarılgan. Kimyevi silah kullanılması neticesinde 9 yerli sakin onlar arasında 4 bala ilak olgan. 200'ge yakın insan yaralanganı belli. Hukuk korçalayıcılar Birleşken Milletinin Mudafa Şurasının cevapkar olganlarga karşı sanksiyalar kırsetilmesini talap etti. İstanbul şehrinde yangi Kırım Tatar dernegi açıldı. Halkını dernekten tanıştırma merasimi Sabalı Karşı çerçevesinde geçti. Dernek nasıl işlerine uğraşacağını muhbirimiz Emine Halil biliyor. İstanbul Türkiye'nin en çok ehalisi olan şehir. Mında tahminen 20 milyondan ziyade insan yaşay. Bu vakit gecik İstanbul'un Avrupa kıtasında yerleşken tek bir tane Kırım Tatar dernegi faaliyet gösteriyordu. Çoksu insanlar olgan dernekke mesafe uzaklığı sebebinden katnap olamaydılar. Ende ise Asya kıtasındaki dernek teşkil olundu. Kırım Türklerinin diasporasının en önemli halkalarından birisi olan İstanbul'da öncelikle Kırım Türklerini bir araya getirip birbirlerinden haberdar etmek, Kırım kültürünü çocuklarımıza aşılamak, ondan sonra da bu oluşumumuzu tamamlayıp güçlenip Kırım'daki soydaşlarımıza yardımcı olmak, onların sıkıntılarını çözmek. Dernek kurucuları yakın gelecekte Kırım ve Kırım Tatarlarının meselelerinde faydalı olacaklarına söz verirler. Bu bizim ilk etkinliğimiz bu kadar büyük bir kalabalıkla. İnşallah bundan sonra daha büyük kalabalıklarla daha güzel etkinliklerde bir araya geleceğiz. Vatanımıza, milletimize daha çok faydalı olmaya çalışacağız. Dernek rehberiyeti yanı kurulgan derneknin Türkiye'deki Kırım Tatar dernekleri arasında gelecekte en çok azası olacağını düşüne ve teşkilatının farklı bölüklerini açmağa planlaştıra. Müzikte olacak, gençlik kolları da olacak, bayanlar, hanımlar onların kolları da olacak. Ve dediğim gibi İstanbul geniş bir metropol. O yüzden Anadolu yakasında belki de yani şu anda söylemek yanlış olmaz diye düşünüyorum. Türkiye'deki dernekler içerisinde en fazla üyeye sahip olacak dernek belki de bu dernek. Yanı dernekte bulungan misafirler toplaşudan memnun olganlarını ve gelecekte daha ziyade faaliyetler beklegenlerini ayttılar. Çok güzel gidiyor. İnşallah her zaman bu tür toplantılar devam eder. Evet, bir tarih yaşıyorum. Harika oldu, çok iyi düşünülmüş bir etkinlik. Bu kadar çok kişi gelebileceğini tahmin etmiyordum. Yani gerçekten iyi oldu. Birbirimizle görüştük, tanıştık, konuştuk. Her şeyden önce, ikramlardan önce ben dostluk, beraberlik olduğunu düşünüyorum. Çok güzel bir kaynaşma var. İnşallah daha da güzel olacak. Çok güzel bir kaynaşma oluyor. Beğeniyoruz, çok güzel. Organizasyonların devamını bekliyoruz. Toplangan misafirlerge kahvaltıdan son derneknin yapmağa istegen faaliyetleri anlatıldı. Bunun ile beraber Kırım'daki sonki yıllarda olup geçken vaziyetleri anlatıldı. İnşallah Kırım Rusya'nın işgalinden kurtulursa Kırım'da belki de 1783 yılında kaybettiğimiz haklarımızdan sonra en büyük hakları geri kazanma şansına ve imkanına kavuşacağız. Resmi sözlerden son kelgen misafirler Kırım Tatar avalarını dinlep kaytarma oynadılar. Emine Halil, Vladlen Melnikov, Zaman, ATR, İstanbul. Kırım'ны kar basacak. Rusiyanın Kırım'daki fevkalade nazirligi yarın güçlü kar, boran yollarda buzlavuk olmasını tahmin etti. Yel saniyede 20-25 metr tezlikte esecektir. Fırtına kelegeni sebebinden Kerech paron keçti o'z ishini to'xtatabilir. Bu saat hazır olgan so'nggi xabarimiz edi. Hepingizga xayrli akşamlar tileyim. Daima atayırlı olunuz. Ko'rishguncha.